Bonjour Bruxelles, Belgique. Ndi hano kubaha itangazo ryiza cyane kubera urukundo rwinshi mwatweretse. Nasabye abantu turi gufatanya gutegura concert ya le 8 juin kugira ngo dushake ahantu hanini hagutse. Ushize murabizi ko mwaje muri benshi ahantu hatubana hatoya. This time nabasabye ko dushaka ahantu hanini hagutse kugira ngo tuzatarame twisanzuye. Barabinyemerera. Uyu munsi rero twahinduye adresse twahinduye ni tariki ni ya indi le 8 juin, but this time izabera muri Docks. So aho ngaho rero adresse turaza kuzishiraho, niho salle twahinduye salle kugira ngo dufate ahantu hanini hagutse kugira ngo tuzatarame twisanzuye, ntawo byigana nundi, duhimbaza Imana turi mu munezero, kandi n'abantu bose bazabashe kwinjira kugira ngo atazagira abantu baguma hanze. God bless you. Itariki ni ya yindi le 8 juin muri Docks. Salle niyo yahindutse gusa, so menyeshe bagenzi banyu, abaguze amatike mu bimenye, nawe utaragura tike Hey, shalom, Belgium, Brussels. This is Symphony Lionel, Israel Mbonye's drama. We had a very good concert last year in summer, but we are preparing for you a very, very good one this year in summer as well, on 8th June. This video is just to let you know, guys, that we're ready, and very excited to be there. So get your ticket early, and let's enjoy Jesus together on that day. Shalom. Sasa maumivu hayanitishi, nitayasahau kwa Yesu. Haijadilika nitakavyokuwa, tutafanana kidhihirika. Ewe mbingu yakili haya maneno, kweli dunia ni si wako. Ewe mbingu yakili haya maneno, kweli dunia ni si